Frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Abona abasirikare bo muri Gabon bariye Karungu bivuga imyato n'ibigwi bya Kigeli Mukobanya n'ingabo ze bamaze kwivuganira murinda mu bihembe bya Rugarika ho mu kadashya ka Nyarugenge ya none. Niko bimeze da. President Yari Bongo Ndimba mwene Omari Bongo na Josephine Kamana w'ibye byamaze kuba nk'ibyo byamurinda warindiriye Mukobanya ngo barwane maze akamukobora ijosi mu kinyambi bwacya akamwamburira ubuzima muri Rugarika. Mu yandi magambo yumvikana imbehe Yari Bongo Ndimba nayo yamaze kwiyubika mu nzira z'iminwa y'imbunda n'agatuza k'abasirikare bitangiye kumenyerwa muri Afrika y'Uburengerazuba. Bahagaze imbere y'ibyuma bifotora baraterura bati kuva dufasha ubutegetsi yitegeko nshinga n'andi mategeko arasheshwe, imipaka yo kubutaka mu mazi n'ikirere birafunzwe, president arafunzwe n'imiryango y'inteko ishinga amategeko birafunzwe. Si ibyo byafunzwe gusa kuko n'inzego zose za leta zafunzwe. Aha hagati aho rwose hari umuntu watangiye gutondagura inshinga gufungwa, ndafunzwe, arafunzwe, turafunzwe, barafunzwe. Namwe murabyumva ko Yari Bongo Ndimba we rero bisa n'ibyamutonze kuko ubuzima bwe bwose yakuza akinira ku mbuga ya presidence, none abasore bamucakiye bamushyira hadasohoka. Ibyo bituma atangira kuvuza induru aho gasaba n'isi yose ngo ivuze induru bayivugiriza izo nsore zamufunze zigafunga nabi. Mu magambo ye ati, I'm Yari Bongo Ndimba, President of Gabon, and I'm to send Ngendi Yari Bongo Ndimba, Perezida wa Gabon. Ndashaka rwose koherereza ubu butumwa ku nshuti zanjye zose mfite hirya no hino ku isi ko rwose zavuza induru zikavuza induru kuko rwose hari abantu hano bamfunze njyewe n'umuryango wanjye, umwana wanjye araho ntazi, umugore wanjye nawe ari ahandi, ndi murungabangabo kuko nta kintu kiri kuba, sinzi ibiri kujya mbere. Ndabahamagarira mwese kuvuza induru mugasakuza bya nyabyo kandi ndabashimiye, murakoze. I'm thanking you. Thank you. Uyu mugabo rwose murumva ko afite agahinda kandi uwabishobora yamuha umusanzu ari gusaba niba koko hari icyo byatanga wenda bamuhiritse bakagira ikigongwe. Aha mureke twikomereze. Nkuko bisanzwe iteka n'iteka ryose ikindi gihugu cyahoze mu biganza by'abafaransa, abasirikare bibumbiye mu itsinda bise Committee for the Transition and Restoration of Institutions bayobowe na General Brice Oligui Nguema bamaze kugandagura ubutegetsi bigana bagenzi babo muri Burkina Faso, Mali, Niger na Guinea Conakry. Iyi si inkuru itunguye benshi mu bacungira hafi bya politike kuko kuri liste y'abaperezida bagombaga kubisa abaturage mu nzira z'amahoro cyangwa mu bigango bya gisirikare, Ale Bernard Bongo wiyise Yari Bongo Ndimba yarari mu myanya y'imbere, hagakurikiraho Paul Biya wa Cameroon, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, muri Nigeria n'ahandi tuzagenda tumenya abasirikare nibamara kwikora mu mitana bakibwira abatanazi. None se mu by'ukuri uyu mubongo we kandi azizi iki ko yari umusaza wagenderaga ku kabando ntawe yanduranyaho kubera indwara ya stroke yari yaramubujije amajyo n'amazi? Kudeta yo yateguwe gute? N'uruhe ruhare rwa Professeur Albert Ondosa wakomeje kumuzonga ibihe byose? Naho abafaransa bo bafite akayi kaboko mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryabaye mu rukerera rw'itariki ya 30 z'uku kwezi abarundi bita myandagaro ikaba kamena y'u Rwanda. Umunyamakuru wa Reuters Gerard Wilfield Obangome yavuze ko iki gihugu gikize bitavugwa ku mavuta n'ibindi by'agaciro ngo nacyo kiri ku rutonde rw'ibyabo mu burengerazuba n'Uburusiya bari kugundaguranira. Umwe kwega n'undi yikwegera ibye, gusa bibaye ari byo abarusiya nacyo bakaba bacyambuye abafaransa. Noneho ngo Emmanuel Macron ashobora guhita rwarihahamuka, gusa makuru yibanze yo akaba nahamya ko bishoboka ko abafaransa aribo batunguranye bakikurira mu nzira umurenza amase wabo bakaba bahengetseho umunyembaraga mbere yuko abarusiya bahahinguka. Si ibyo gusa ariko kuko hari n'abari kwemeza ko abanyamerika aribo bapapuje abafaransa. Mbega ibintu byabaye rwa gatorogo, ariko ibyo bikaba biri byo tugiye gufafanura kandi ukamenye ko wageze kuri Primo Media Rwanda, aho amafu n'amafaranga tubyaturira kuri buri wese udukurikira. Ngaho rero muzi. Ubundi nkuru y'itembagazwa rya Yari Bongo wari umaze imyaka 14 ku butegetsi nyuma yo kubuzunguraho se Omar Bongo mu 2009 yatangiye kunukira bazi kwitegereza tariki ya 26 z'uku kwezi. Kuri iyi tariki abanyagabo bose babyukiye ku biro by'itora mu matora yahuruje n'iyonka.
Abakandida 18 barimo babiri b'ibikura nkota ari Bongo Ondimba na Professeur Albert Ondosa nibo bari gutorwamo ugomba kuba president wa Gabo y'ubuso bwa kilometero kari 270 n'abaturage miliyoni 2,300. Gusa mu baturage hanukaga uruntu bose bajujura ko barambiwe ubutegetsi bw'umuryango wa ba Bongo wari umaze imyaka 53 bayoboza inkoni y'umuvumbuzo ku buryo igihugu cyitwaga Republique Gabonaise cyari cyarahindutsemo Republique Bongonaise, bashaka kuvuga ko ari ubutaka n'icyanya cy'umuryango wa ba Bongo bari barigiza abami, abandi basigaye bakaba bajana bajabiriza. Ibyo rero Albert Ondosa usanzwe ari kimenya bose mu banyagabo nk'umugabo wifitiye ubwenge Imana yamwihereye, akaba yewe n'umwarimu w'ubukungu muri kaminuza ya Omar Bongo University, yavuze ko aje kubikosora agashyira ku murongo igihugu nk'incabwenge ryahamye. Ahubwo abiyamamazaga batandatu muri 18 bahise bavuga ko bamuri inyuma bose kugira ngo batahirize umugozi umwe wo kwirukana ababongo. Abanyagabo bari bamaze gusesemwa ibyo twavuze, nabo bamurambaraye imbere nkuje kubacungura no kubakiza uwo muryango. Nyamara kuva tariki ya 26 kugeza ku ya 29 Professeur Albert Ondosa, ndavuga z'uku kwezi, yatabazaga amahanga yose gutabara kuko ari kwibwa na Bongo yitwaje ko amurusha agatuza ka politike. Abamushyigikiye nabo bagahora mu mihanda bavumira kugahera ubutegetsi bw'ababongo. Muri icyo cyuka niho ab'inkwakuzi mu gisirikare Force de Défense et de Sécurité Gabonaise bahise biremera agatsiko bise Committee for the Transition and Restoration of Institutions, maze batangira gupanga uko bagomba kwiba ubutegetsi muri uko gushwanashwana. Babibara neza ko isaha hazabitangazwa ry'amajwi bazahitana batangaza ko bahiritse ubutegetsi. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byemeje ko ku isaha ngengamasaha ya GMT saa 8:30 z'igitondo, ubwo hari saa 9:30 Libreville muri Gabon, nibwo bwana Michel Stéphane Bondo uyobora komisiyo y'amatora muri Gabon, Gabonaise Election Center, yatangaje ibyavuye mu matora maze yemeza ko rwose bwana Yari Bongo Ondimba yanikiriye bagenzi bakaba yegukanye intsinzi ku majwi 68.27%, mu gihe umugwa mu ntege ari Professeur Albert Ondosa n'amajwi 30.77%. Ariko mu minota yakurikiyeho rwose n'isaha itaragera nibwo abasirikare 12 bakuru bayobowe n'umukoroneri utaramenyekana neza, ariko icyamenyekanye akaba ari uko ubyihisha inyuma byose ari General Brice Oligui Nguema. Abo basirikare bahise bahagarara kuri televiziyo y'igihugu Gabo 24 maze bahita batangaza ko ibyo by'amatora babihagaritse. Mu burakari bitagoranye kubona banavuze, nakoreka tubyiyumvire. Our beautiful country Gabon has always been peaceful. Igihugu cyacu cy'amabengeza cyamye ari cy'amahoro. Uyu munsi igihugu cyacu kiri guhura n'ibizazane mu nzego zose, ibisata byose bya politiki, mu bukungu n'imibereho rusange. Mu izina ry'abaturage ba Gabo kandi nk'abarinzi b'inzego, twahisemo kurinda amahoro, dushyira iherezo ku butegetsi bwari busanzweho. Amatora rusange yabaye tariki 26 z'ukwezi kwa munani muri 2023, n'ibyavuye mu matora byose birasheshwe. Imipaka irafunzwe, inzego za leta zirasheshwe. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Kugeza aho Perezida Ali Bongo Ondimba yarasubiye kwisuka mu buryo budasubirwaho. Gusa ibyo tumaze kuvuga ntibihagije kuko hari ibindi wamenya byizewe nk'impamvu yatumye ababongo bamburwa ubutegetsi. Ubundi Gabon igihugu gihereye mu burengerazuba bwa Afurika ariko bushyira Afurika yo hagati kuko yahoranya neza ku murongo muganda wa Equateur, igahana imbibi na Guinée Equatoriale, Cameroon na Republika ya Congo ariyo Congo Brazzaville. Ubundi gakora ku nyanja ya Atlantique mu burengerazuba mu kigobe gisanzwe cyitwa Guinée. Gabon igihugu cy'ubuso bwa kilometero kare 270, ariko kigaturwa n'abaturage mbarwa kuko batagera no kuri miliyoni 2.5. Iki gihugu gifite idarapo rijya gusa neza n'iry'u Rwanda kuko idarapo rya Gabon ni icyatsi, umuhondo n'ubururu, n'u Rwanda nayo mabara bitandukanira ku buryo ashyirwa ku murongo. Ikindi mu ibendera ry'u Rwanda akabamo izuba, nkuko mu 1911 umunyamateka George Dashwood Tubman Godi yabigarutseho muri volume ya 4 y'inyandiko yise Brazza, ngo mu 1875 umukerarugendo w'umufaransa icyarimwe n'umutaliyani bwana Pierre Paul François Camille Savorgnan de Brazza nibwo yabwiye isi yose ko yivumburiye ubutaka, yahise ashingaho umujyi yise Franceville, akawushinga hafi y'umugezi witwa Mbassa uburi mu burengerazuba bwa Gabon mu gace ka Masuku. Nyuma y'imyaka 10 uwo mugabo avuze ko avumbuye ubwo butaka nkaho nta muntu wari uhatuye, nibwo abafaransa baje guhita bajya kuhijyanira mu buryo bwo kuhakoloniza no kuhatwaza igitugu. Hari mu 1885 yewe Afurika bataranayica imirwi muri ya nama y'Iberere. Abafaransa bakolonije Gabon mu gihe cy'imyaka 75 maze bageze ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa Myandagaro y'igihumbi 1960 baha ubwigenge Gabon.
mu mwaka wakurikiyeho Gabriel Leomba yahise aba perezida wa mbere wa Gabon, icyarimwe akaba na minisitiri w'intebe, gusa vice perezida we yari El Hadji Omar Bongo Ondimba, uyu akaba papa wa Bongo Ondimba barimo bambura ubutegetsi muri aya masaha. Uyu perezida wa mbere yari ashyigikiwe by'icyitegererezo n'abafaransa kuko yafasha abantu abica nk'ibimonyo, ategeka ko amashyaka yose yirukanye, abategetsi bose ubariyemo n'inteko ishinga amategeko abikuraho, inzego zose zikuraho, hasigaraho we na mucuti we Omar Bongo. Isi yose yamenye neza ko abafaransa bashyigikiye perezida Mba ku itariki ya 17 mu kwezi abarundi bita Ruhuhuma Gashyantare 1964. Kuri iyi tariki abasirikare bashyigikiye Jean-Yves Obama bafashe perezida Mba bajya kumufungira Lambalene mu majyepfo ya Libreville, aho batangiye kumugirira nabi. Gusa perezida w'Ubufaransa icyo gihe General Charles de Gaulle yohereje abaparakomando mu ndege abanyafurika benshi bari bataraciryera, maze abahiritse Mba bigirira ubwoba bamugarura mu rwa mukuru Libreville, ndetse basaba imbabazi rwose ko batazongera gukora ayo makosa. Gusa birumvikana ko Mba atari kubababarira, ahubwo yabakoreye ubugome bw'icyitegererezo. Mu 1967 Mba yarapfuye, maze abafaransa bahita bimika mucuti we Omar Bongo. Uyu nawe akigera ku butegetsi yunze mu rya shebuja, avuga ko uwazumva yashinze ishyaka cyangwa agashaka guteza imvururu akina politike ngo kazaba kamubayeho. Ati dore mbazaniye ishyaka ryiza ribakunda mwese ryitwa Parti Démocratique Gabonais PDG, ibindi mushaka ni biki? Kuva mu 1967 Omar Bongo yayoboye Gabo, ayobora nkaho ari igikorwa remezo cye bwite. Yarayoboye rwose ndetse aranarambirwa ku buryo yamaze imyaka 42 agitera akiyikiriza. Gusa nawe izabukuru n'uburwayi byo ntiyari kubirusha igitugu. Niko bimeze ko mu 2009 amagara yarariho amucika, maze ajya kwivuriza kanseri Barcelona muri Espagne, kuko kugeza ubwo yaratarubaka muri Gabon ibitaro yakwizera ngo yivurizemo nawe ubwe. Nabyo byaranze, maze ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa Ruheshi Kamena y'2009 aratabaruka azize kanseri ya cardiac arrest, ariko kuko igitera ababyeyi neza ari ukwibyara ku mugani wa Nyakayonga ka Musare wa Karimunda, inkoni y'ubutegetsi yahise yicigatiza umuhungu we Bongo Ondimba. Nubundi yari amaze igihe yerekera uko bategeka kuko yari minisitiri w'ingabo. Kuva ubwo rero Ali nawe atangira kumva icyanga kiryohera nk'ubuki bw'indakanyizi, gusa nyine ubwo buryohe si we wenyine wari ubukeneye, ahubwo bamwambuye n'ikibindi cyabwo ku buryo rwose ari kubogoza asaba isi yose kuvuza induru ngo barebe ko hari icyo byatanga. Nyuma yo kumuhirika no kuvuza induru tutaramenya neza niba hari kiraza kumara, abahanga batangiye kuvuga ko rwose abafaransa bari guhura n'isanganya ry'akataraboneka kuko bari gusa naho bari kunyagwa. Umushakashatsi akaba n'umusesenguzi ku bya politike Dr Michael Amoa ku gicamunsi yabwiye Al Jazeera ko rwose ibiri kuba byamaze kubona izina kuko byiswe Francophone Spring. Uyu mugabo wamenyekanye ubwo yandikaga igitabo Nationalism, Globalization and Africa, aremeza ko iki gikorwa bimeze nko gufata igisebe cyari ku Bufaransa maze ukajombamo ibikwasi. Ubwo baba bari ngo nibwo abafaransa bari kumva. Yemeje ko Francophone Spring ari inkubiri yatangiye bigezo ibihugu byo mu burengerazuba byamagana abafaransa, kugeza naho byatangiye kubirukana, noneho ngo hagezweho kubarimburana n'imizi hose muri Afrika, kuko ngo aho bashinze ibirindiro hose bahafitiye urwango rutari rwigera rubaho ku kindi gihugu habe na Leta Zunze za Amerika. Yahamije ko impamvu bari kwangwa bene ako kageni ngo ari uko bafasha abategetsi b'inshuti zabo bakabashyira ku butegetsi ubutavaho. Ati mu bihugu byose byahinduye itegeko nshinga bakongera manda za president uretse Uganda na Guinea Equatoriale, ahandi hose abafaransa bigeze kuhashinga ibirindiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reba nko muri Cameroon perezida arasagura 41 ku butegetsi. Irindi sesengura ryamaze kwerekana ko ibiri kuba kuri Gabon ari intambara y'Uburusiya nabo mu burengerazuba nk'uko byagenze mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika. Nk'ubwo leta y'Uburusiya yamaze guca amarenga ko rwose ibiri kuba ibifiteho amakuru. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya Madame Maria Zakharova yabwiye Russia Today ko rwose Uburusiya buri gucungira hafi ibiri kujya mbere muri Gabon, kandi ko nta kintu cyaba ahantu hari inshuti ngo bakiyoberwe. Ni mu gihe umuvugizi wa Putin na Kremlin Bwana Dmitry Peskov nawe yagize ati Moscow is closely following the situation. Nyamara nubwo bimeze gutyo, umusesenguzi mu bya politike Bwana Adama Gay waratangaza ko n'ubundi umuryango wa Bongo ngo wari umaze guhararukana n'Ubufaransa ku buryo n'ubundi hanuka gurunturuntu, ku buryo we yemeza ko rwose abafaransa bashobora kuba ari bo bari inyuma y'ibi byose. Ibyo Adama Gay avuga bishobora kugira ishingiro kuko mu minsi ibiri imbere y'iyi coup d'etat umunyamakuru umwe tutaramenya amazina yavugiye kuri televiziyo ko nyamara hari coup d'etat iri gutegurwa kandi ko ihagarikiwe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ibi byaba byo kuko perezida Ali Bongo yari yategetse ko ibinyamakuru byo mu Bufaransa birimo France 24, Le Monde, AFP, TV5 n'ibindi bihita bifungwa muri Gabon. Si ibyo gusa kuko n'imbuga nkoranyambaga zose yari yazifunze hariho imikwabo idasanzwe, gusa byose byatanze ubusa. Ariko nk'uko Adama Gay byemeza ngo Ali Bongo yabibonaga ko ari kwamburwa ubutegetsi ariko akabura uko agira. Kugeza aho rero wahita wibaza uti niki gitumye Gabon yitangira kurwanirwa noneho. Ubundi Gabon ibarwa nk'igihugu cya gatandatu muri Afrika mu kugira amavuta nyuma ya Angola, Nigeria, Algeria, Libya, Misiri na Republique ya Demokarasi ya Congo.
Ikigo World Ometer cyakurikiranye Gabon cyemeza ko munsi y'ubutaka bwa Gabon harunze amavuta yonyine agera ku tugunguru miliyoni 200,000. Twifashishije ibipimo byizewe byo mu 2016 nibura ku munsi muri Gabon hacukurwa utugunguru 210,010 na 428, utugunguru 225,218 tugahita twoherezwa hanze. Iki kigo cyemeza ko amavuta ya Gabon akoreshejwe neza n'abanyagabo ashobora kumara imyaka 261. Wongeye gusubira mu mibare ukanajanisha usanga niba ku munsi Gabon ibona utugunguru 210,428 ariko 225,218 tukigira mu mahanga, wahamya ko 98% yose yigendera, abanyagabo bagasigarana 2% konyine. Ibi ndi kuvuga hano ubundi aya mavuta cyangwa ndi kuvuga niyeza kwitwa peteroli idatunganyije. Nko mu 2021 rero urugaga The Observatory of Economic Complexity rwabihamije neza ko Gabon yohereza peteroli idatunganyije hanze ifite agaciro kagera kuri biliyoni 3.61 z'amadolari. Wabibara neza ugasanga Ubushinwa bufataho biliyoni 1.29, Korea y'Epfo igafataho miliyoni 499, Indonesia miliyoni 270 z'amadolari, Ubuhinde miliyoni 570, Espagne miliyoni 200 gukomeza. Ikigo gikora ubushakashatsi ku bukungu Trade Economics giherutse kwemeza ko 80% by'ibyo Gabon yohereza hanze ari peteroli, ariko hakaba andi mabuye y'agaciro nka manganese, uranium n'imbaho z'amabengeza zifite agaciro kihariye ku isi yose. Ababo bahamije ko 50% by'ibyo Gabon isohora hanze byerekeza muri Leta Zunze za Amerika, hakazaho Netherlands, Ubushinwa na Malaysia. Kugeza aho nta muntu wari wumvamo igihugu cy'Ubufaransa. Nyamara nubwo amavuta menshi byandikwa ko ajyanwa muri ibyo bihugu, nyamara hari ukundi kuri. Ukundi kuri nuko company yitwa Total Energies y'Abafaransa cyangwa Total Energy ari icukura peteroli yo muri Gabon ku buryo ifite station 45 zose za peteroli. Iyi company rero ifatwa nk'ijojoba amaraso kuko ikora ubujura budasanzwe, nako si ubujura kuko babyumvikanagaho n'umuryango waruri ku butegetsi, maze 98% bya peteroli kigira hanze, bityo abanyagabo bafite imodoka bakagaruka kuyigura na Total Energies. Ibyo rero byababaje cyane abanyagabo kugeza banze byo kunukirwa n'ubutegetsi bwa Gabon, dore ko abanyagabo 40% batindahaye mu gihe igihugu cyabo gikize bitavugwa kuko iki gihugu buriya nicyo gifite ikirombe kinini cya manganese. Ni ikirombe cya Moanda kiri mu ntara ya Ogu, ahari mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Gabon. Ikigo cy'Abafaransa cyitwa Yari nicyo kizi neza icyanga cy'iyo manganese ivamo iyo batiri ukoresha, ndetse n'ibyuma byubaka iby'ibitangaza kubera fera beto n'ibindi biyivamo. Ikindi cyatumye abanyagabo banga Bongo n'ukuntu nabo batikozaga abanyagabo. Nk'ubwo ari Bongo yanze gushaka umunyagabo yishakira umufaransa kazi Sylvia Valentin, nyuma hita yiyita Sylvia Valentin Bongo Ondimba. Sibyo gusa kandi kuko yarindwaga n'abanyamahanga gusa. Niko bimeze kuko bwana Park Sang-keol, umunyakoreya y'Epfo w'umunyamahane, byemezwa ko mu gihe kirekire ari wakomeje kubuhagararira umutekano we ku buryo yahoraga hondagura abanyagabo abahohotera shebuja areba. Si we wenyine, bizwi neza ku itsinda ry'abamurinda rigizwe ku bwinshi n'Abafaransa, yewe kugeza ku batetsi ngo baraburuhu rwera. Ibyo rero byatumye abanyagabo babona ko ababayobora babinubira, niyo mpamvu bahise bashyigikira byero yabahiritse ubutegetsi. Kugeza ubu dukora iki kiganiro ibintu ntibyifashe neza muri Gabon, nta uramenya neza perezida w'iki gihugu kuko na General Brice Oligui Nguema yavuze ko bataremeza neza perezida mushya wa Gabon, gusa avuga ko izuba rirajya kurenga yamenyekanye. Hagati ariko hari umuntu uri muri Gabon wamaze kumenyesha Primo Media Rwanda ko hitezwe gushyirwaho Professeur Albert Ondosa, kuko nubundi bizwi neza ko Ali Bongo yari yamwibye insinzi ye. Gusa aya makuru nayo nuko yatega ijisho. Abategetsi bakuru bari basanzwe ari inshuti za Ali Bongo nabo kuri ubu bari mu byago, uhereye ku mwana wa perezida witwa Noureddin Bongo Valentin wamaze gushinjwa ubugambanyi. Bwana Ian Gislengulu wari umugaba w'ingabo umwungirije n'abajyanama ba Bongo bose kuri ubu baraho batinya gambura. Dusoza rero ibintu ntibyifashe neza mu bihugu bya Afrika. Abategetsi benshi bagiye bagirwa inama yo kuva ku butegetsi ku neza, none bikugera naho babogoza ngo nyaboneka nimuvuze induru aho muri hose. Ndabarahiye ntimurambirwe nkuko mwakunze kubikurikira kuri Primo Media Rwanda, bigarukwaho n'umusesenguzi Gaston Munyabugingo. Mu minsi iri imbere n'ahandi mu bindi bihugu itembagazwa ry'ubutegetsi tuzarigarukaho inshuro ishobora kurenga imwe yewe cyangwa 3 kandi mu gihe gito. Iyi nkubiri irasa nkaho ari icyorezo kiri kwandura mu bihugu cyane cyane byahoze bikolonizwa n'Abafaransa, ariko no mu bindi abategetsi baciye akenge bashatse batangira kubyina umutaho, naho bitari iby'inkoni kubise mu cyeba bashobora kuyirenza urugo. Ubwo kandi amafufu n'amafaranga bibahundagareho nk'amahunda avanze n'amahumbezi mu ngano y'uruhumbirajana. Mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Bye.